33 miljun euro f'investiment u 132 impjieg ġdid. Dan fil-Park tal-Avjazzjoni ta' Ħalsafi li se jkompli jsir iċ-ċentru tal-ogħla livell f'dan il-qasam. Dawn id-dettalji ngħataw waqt żjara tal-Prim Ministru Joseph Muscat li ngħata spjega tal-proġetti minn esperti differenti. The upgrading of the Safi Park will mean an additional 132 jobs, an additional 60 of which as SR Technique, 60 at Aviation Cosmetics, and also another 12 at the Aviation Training Academy, which will be set up soon. L-ikbar proġett huwa l-hangar ta' Aviation Cosmetics Malta, investiment Olandiż li se jammonta għal 16 miljun u 500,000 euro. F'dan il-hangar ħajkun jista' jsir xogħol ta' żeba fuq ajruplani kummerċjali kbar. Dan fil-waqt li l-Malta Industrial Parks qed tinvesti 5 miljuni u nofs fi 3 hangars iżgħar. Hangars li se jintużaw għal manutenzjoni, tiswija u operazzjonijiet fuq ajruplani żgħar u helikopters. Barra minn hekk il-kumpanija Medavja se tinvesti 6 miljun euro f'bini ta' hangar ieħor. Medavja will be building a new 3,000 square meter hangar to be leased temporarily to SR Technique to accommodate this company's own expansion requirements. The hangar will be partly financed by Medavja and partly financed by Malta Enterprise and MIP. Bilan li dawn il-hangars jaħdmu b'mod effettiv, il-Gvern se jinvesti f'bini ta' triq li tagħti aċċess għar-runway tal-ajruport, kif spjega l-kap eżekuttiv tal-MIP Mario Gallia. Barra minn hekk ukoll qed ikollhom aċċess fir-runway. Fil-fatt, il-Gvern ħajinvesti 5 miljun biex iwassal runway prinċipali li taqgħod l-Aviation Cosmetics mal-runway u din l-iktar minħabba l-fatt l-Aviation Cosmetics ħajsew ajruplani kbar. Jifieri l-ajruplani kbar ikollhom l-ispend tal-ġwienaħ iktar wiesa, allura tittamillhom runway iktar wiesa biex ikollhom fejn jimmanuvraw l-ajruplani. Waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru qal li l-erba' stess kienu ffirmati l-bidliet li kellhom isiru hekk kif mingħajrhom l-investiment ma kienx se jimmaterjalizza. Innota li l-investiment ta' 33 miljun euro se joffri valur miżjud fil-waqt li s-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna se jkun iktar holistiku. But once they did their job, if they wanted a repainting of the aircraft, they needed to take the aircraft elsewhere. Now, that sort of job can be done in Malta, a few meters away, and that adds to the attraction of both of the whole cluster, mainly the two main players, which are Lufthansa and SR. It-tlet hangars tal-MIP mistennija jitlestew fi żmien 3 xhur fil-waqt li l-hangar tal-Aviation Cosmetics u triq għall-ajruport se jkunu lesti f'Ottubru li ġej.